Danas smo ponovo sa planinarskim klubom Železničar idemo na Staru planinu, preko Bele Palanke i Pirota do granice sa Bugarskom. Polazimo iz Niša u 5 sati ujutro sa kratkim zaustavljanjem u Pirotu i stižemo do sela Rosomač. Udaljenost od Niša je 100 km, putovanje traje skoro 3 sata. Ovdje na početnoj tački staze nalazimo se na nadmorskoj visini od 850 metara. Treba da dođemo do 1673 metra. Ovo je vrh Tupanca 2 i siđe u Jelovičko vrelo. Uspon je mali, ali ukupna dužina staze je 23 km. Šta nas čeka ovdje? Zapanjujuće prostranstvo, planinski vazduh, darove prirode, vremenska iznenađenja i jedinstvene slike iz dubine Jelovičkog vrela. Gledajte do kraja. Napred! U selu Rosomač nalazi se crkva Svete Petke Paraskeve. Podignuta je u 1868. godine. U potpunosti od kamena, zvonik stoji odvojena, ujedno je i zvonik i centralna kapija. Crkva je kao znak, od njoj se krećemo levo. Pred očima nam se pojavljuje Rosomački vrh. Izgleda impresivno, posjetit ćemo ovdje neki drugi put. Uspon ovdje nije težak, razlika je samo 400 metra, a puta samo 2,5 km. Reći ću iskreno, što više ulazimo u ovu oblast, sve više shvatam koliko nevjerovatnih mjesta koje želimo da vidimo ovdje. Prosto postoji krst u polju. Nisam uspjela da utvrdim zašto je taj krst tu, ali sam na slikama na internetu našla da iste krstove stoji u različitim selima, kao zaštitni znak. Postoji jedan kod sela Gornji Krivadol, Donji Krivadol, Osmakova, koji je također nedaleko od granice sa Bugarskom. Divno to, u blizini nema ni groblja ni crkve, a na samom krstu su vidljivi neki crteži ili natpisi. Nakon odmora idemo dalje. Pred nama su jednostavne prostranstva koje oduzimaju dah. Kada smo prošli prvi Tupanac, magla je počela da se spušta na nas ili smo počeli da ulazimo u nju. Izgledalo je izbudljivo, obavio nas je svom svežinom i hladom. Dok smo uživali u vitaminima, neočekivano smo se brzo približili vrhu. Završili sve nezaboravne rituale kao ježevi u magli, to je ruski crtani film. Krenuli smo na povratni put.
Šteta što nam pogledi sa ovog vrha ostaju misterija, prekriveni maglom, ali bit će razloga da ponovo posjetimo ovdje. U povratku nas je čekalo još vremenskih iznenađenja. Sijevnuli su munje, zagrmeo je grom i počela je kiša. Završilo se kada smo došli do Rosomačke vrha. Ovdje smo mogli da se vidimo drugoj strani ove planine. Spuštamo se do naše krajne tačke staze na nadmorskoj visini od 730 metra. To je Jelovičko vrelo, poznato izletište sa restoranima gdje možete probati odličnu rečnu pastramku i još mnogo toga. Jelovičko vrelo je jedno od kraških izvora u istočnoj Srbiji sa dubokim sedimentom kraških kanala. U podnožju planine Vidlić leže Pirotska kotlina, udubljenje ispunjeno neogenim naslagama, na čijem obodu izvire veliki broj kraških izvora, uključujući i ovaj. Istražovan je otkrilo kanal dug 118 metra. Na ulazu je 2,5 metra, poslije njega je sala širine 15 metra i visine od 1 do 2,8 metra. Počinje sa dubinom od 3 i ide do 10 metra, nakon čega sledi kaskada, to jest prelazak kanala u vertikalni na dubini od 25 metra. Minimalna produktivnost izvorišta je 80 litra u sekundi, sa jednom pauzom tokom godine u avgustu, kada, kako kažu, izvor presuše. Temperatura vode varira između od 9,5 do 12 stepeni Celzijusa. Ovi snimci su jedinstveni. Hvala Goranu Radonjiću. Gledajući ovo malo jezero, ne biste pomislili da je takva dubina skrivena ispod vode. Stigli smo. Uprkos lošem vremenu šetnja je bila predivna. Hvala klubu Železničar, također i vodičima Goranu, Draganu i Zlatko na ovom nezaboravnom danu. Hvala na gledanju. Ćao!